Ibihe byiza cyane kabisa, nizere ko mumeze neza cyane kabisa, nizere ko uri hose umeze neza, uri gushima Imana, waba urwaye waba uri muzima kabisa. Icyambere no kugihumeka umwuka wazima kabisa, ibindi byose biba bikishoboka kabisa. Rero nubwo tugenda duhura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ariko nizera ko ubuzima burya ibintu bihora bigenda bihinduka kabisa. Uyu munsi umeze neza, ejo ukaba umeze nabi, ibintu byose rero mu buzima kabisa bigenda bihindagurika. Ikizima cyambere kibaho ni uko ugomba nyine kubyakira kandi ukabyereka Imana byose kabisa. Nta na kimwe kiba burya ngo itakizi kabisa. Icyambere ni uko ubasha kubyihanganira, ndetse byaba n'ibyiza nabyo ukabasha kubibamo rero neza cyane kabisa. Rero ikintu kiba ari kizima. Alphonse Sport TV, amakuru y'imikino yo nakagaruka byinshi bitandukanye kabisa. Rero tuzajya tugenda cyangwa se tugenda tuganiraho muri rusange kabisa. Nizera ko buri wese akwiye kuba kabisa abiyumva neza cyane, kandi rwose rero tubashimira kabisa uko mukomeje kugenda kabisa udufasha bitandukanye no kurikira ibiganiro byacu birumvikana. Reka duhere ku mukino kabisa wa ekipe ya Manchester City uzaba uba ku munsi w'ejo. Icyakira n'ikipe rero ya Manchester United babisa Manchester Derby kabisa. Akaba ariko rero kabisa rero match kabisa ku munsi w'ejo nyine izaba ihagaze. Ni umukino ugiye guhuza amakipe abiri yombi adahagaze neza, dore ko yaba ekipe ya Manchester City ya ekipe ya Manchester kabisa United yose nama ekipe rero atari kwitwara neza muri iyi minsi. Bo rero kandi iyi ekipe nyine umukino uzaba ku munsi w'ejo birumvikana ku isaha y'isa 12 n'igice rero ukabera Etihad kabisa ku kibuga cya Manchester City. Boro kabisa rero ugasanga kabisa ko ari umukino nyine uzaba ukomeye birumvikana muri rusange. Nama ekipe yombi agiye guhura ku munsi w'ejo kabisa mu mikino itanu iheruka, cyangwa se bamaze gukina ekipe ya Manchester City mu mikino iheruka imaze gutsinda umukino umwe muri shampiyona y'Abongereza birumvikana. Hanyuma itsindwa imikino igera kuri 3, inganya umukino ugera kuri umwe. Yumvikana ko rwose ekipe ya Manchester City rwose ifite imibare mibi rwose mu mikino itanu iheruka, kandi ikipe ya Manchester United mu mikino itanu iheruka muri English Premier League imaze gutsinda mu mikino 2, itsindwa 2, inganya umukino umwe kabisa. Rero byumvikana ko rero ubona ko rwose rero nama ekipe yombi n'ubundi rero adahagaze neza muri rusange, agiye guhura rwose yose ubona ko ameze neza cyane kabisa. Ubona ni byinshi byagiye biranga iyi derby rwose rero Manchester Derby kabisa. Rero akaba ari derby iba ikomeye cyane, burya mu derby ijya yoroha nubwo umwe yaba rwose afite abakinnyi cyangwa se yoroheje kabisa, ariko iyo byageze muri derby ibintu biba bikomeye cyane. Ubwo rero kabisa iyi ni derby nyine byumvikana y'ama ekipe yombi yaba Manchester City ndetse na Manchester United bayita Manchester Derby. Bahuye bwa mbere tariki 12 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1881 kabisa. Rero biza kurangira nyine ubwo byumvikana ko ikipe ya Manchester City bayitaga St Mark's itsinda n'ikipe rero ya Manchester United yitwaga Newton Health kabisa. Rero ibitego bigera kuri 3 byose ku busa. Rero bakaba baheruka nyine guhura birumvikana tariki 10 z'ukwezi kwa 8 2024. Rero bari mu mukino nyine birumvikana wa FA Community Shield aho ikipe nyine ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Manchester City biza kurangira abanganya igitego 1-1. Ikipe ya Manchester United kabisa rero nyine iza kuba itsinda ikipe ya Manchester City penalty. Ekipe ya Manchester City nyine biza kurangira nyine itsinda ikipe ya Manchester United penalty 7-6. Ubwo nyine barumvikana ko bazahura ku munsi w'ejo tariki 15 z'ukwezi kwa 12 ku isaha y'isa 12 n'igice kabisa. Birumvikana kabisa. Rero akaba ari uko bimeze umukino wa rero Etihad Stadium. Ikipe ya Manchester United rero ikina kabisa aho bita Old Trafford, kandi ikipe rero ya Manchester City kabisa rero ikina Etihad Stadium kabisa. Rero akaba rero stade nyine y'abafana kabisa rero ya Manchester City. Ubwo rero mu mikino bamaze gukina imikino 194 kabisa. Rero ekipe ya Manchester United imaze gutsinda imikino myinshi, dore ko imaze gutsinda imikino igera kuri 79 kabisa. Rero mu gihe kandi rero
ekipe kabisa ya Manchester City maze gutsinda imikino igera kuri 61 bamaze kwinga imikino igera kuri 54 kabisa rero akaba aruko bimeze rero mumaze gukina imikino myinshi rero kabisa muri Manchester Derby kabisa mwita Ryan Giggs amaze gukina imikino igera kuri 36 top scorer umaze gutsinda ibitego byinshi hagati ya Manchester City ndetse na Manchester United kabisa rero muri Manchester Derby birumvikana ni Wayne umaze gutsinda ibitego 11 kabisa rero amaze kubahagarika n'umupira w'amaguru kabisa rero mugabo bita Wayne Rooney kabisa rero akaba ariwe umaze gutsinda ibitego bigera kuri 11 Wero kabisa rero ntekereza ko kabisa rero n'umukino uzaba utoroshye birumvikana kabisa rero ubwo rero kabisa mu mikino cyangwa se uko bagiye batsindana rero ibitego kabisa rero ekipe ya abavandimwe kabisa rero ekipe y'abavandimwe rero abavandimwe rero nyine Wayne Rooney amaze gutsinda ibitego nyine birumvikana 11 kabisa rero muri Manchester Derby akaza bamwita John Hayes kabisa amaze gutsinda ibitego bigera kuri 10 Francis Lee amaze gutsinda ibitego 10 bamwita Sergio Kun Aguero kabisa amaze gutsinda ibitego 9 Bobby Charlton amaze gutsinda ibitego 9 Akon Ben amaze gutsinda ibitego 8 ndetse na Eric Cantona amaze gutsinda ibitego 8 kabisa rero umusore wa ekipe ya Manchester United umwana wita Brian Keats wa Manchester amaze gutsinda ibitego bigera ku 8 umwana wita Joe Spence amaze gutsinda ibitego nawe 8 wita Paul Scholes nawe yatsinzemo ibitego birindwi muri Manchester Derby wita Dennis Viollet amaze gutsinda ibitego nawe kabisa bigera kuri 7 Mugiye kandi rero kabisa mu bakinnyi bavu bahanga kabisa rero bagikina umupira w'amaguru mu Phil Foden wa equipe ya Manchester City amaze gutsinda ibitego 6 wabita Blot Erling Haaland amaze gutsinda ibitego 6 Marcus Rashford amaze gutsindamo ibitego bigera kuri 6 kabisa rero abakinnyi baza kugaragara nyine imikino myinshi muri Manchester Derby bamwita Ryan Giggs kabisa we yaje kubagaragara inshuro 37 kabisa rero muri Manchester Derby wabita David De Gea inshuro 28 na ikina muri Manchester United nawe birumvikana Bob Charlton inshuro 27 bamwita Joe Cargan ndetse na Paul Scholes bagaragaye inshuro 23 bamwita Alan Ox ndetse na Wayne Rooney imikino 25 kabisa baje kuba bagaragaramo bita Mike Dory Leon Ferdinand ndetse na Vincent Kompany ndetse na Alexis Stephen kabisa rero akaba rero baje kwamenya bagaragara nabo inshuro zigera kuri 24 kabisa rero muri Manchester Derby byumvikana ko muri abakinnyi bose yaba abari gukina mu ikipe ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Manchester United bigaragara ko rwose nta numwe bikinira ama ekipe yombi kabisa rero akaba aruko bimeze rero abakinnyi baje ko batsinda hat-trick n'undi muri Manchester Derby abakinnyi bagera ku 8 kabisa wa mbere bamwita Dick Smith akaba rwose yaratsinze hat-trick kabisa rero akaba ari umukinnyi wakinana n'ikipe ya Manchester United ubwo batsindaga ibitego 5 kuri 2 hari mu mwaka w'igihumbi 1894 kabisa akaba ari rwose rero uyu mugabo yaje kubatsinda hat-trick ye muri ikipe ya Manchester United bamwita Forrest Barnes wa Manchester City yaje kubona aterekamo hat-trick kabisa hari mu mwaka w'igihumbi 1921 bwo ekipe ya Manchester City yatsindaga ekipe ya Manchester United ibitego 4-1 bamwita Joe Spence yatsinze hat-trick yakinaga ekipe ya Manchester United hari mu mwaka w'igihumbi 1921 kabisa rero akitwa Alexis Dawson kabisa nawe yakinaga ekipe ya Manchester United atsinda hat-trick mu mwaka w'igihumbi 1960 bamwita Francis Lee nawe yakinaga ekipe ya Manchester City mu mwaka w'igihumbi 1970 kabisa rero Mashere yabereye Old Trafford rero azakuba abanyabikamo ibitego bigera kuri 3 byose kabisa rero atsinda hat-trick wenyine ndekane umwita Andrei Kanchelski kabisa rero aza agutsinda nawe hat-trick mu mwaka w'igihumbi 1994 bamwita Blot Erling Haaland kabisa mu mwaka wa 2022 kabisa mu kwezi kwa 8 tariki 2 yaje kuba atsinda hat-trick kuko atsinda ikipe ya Manchester United ibitego bigera kuri 6 byose kuri 3 muvana rero bita kabisa Blot Erling Haaland mu kinabere ku kibuga kabisa rero cya Manchester kabisa rero aza kuba kabisa rero yigaragaza neza cyane kabisa amata Phil Foden kabisa nawe yaje kuba atsinda hat-trick mu mwaka w'ibihumbi 2022 birumvikana ni Erling Haaland watsinze 3 n'ubundi nyine Phil Foden nawe aza kuba atereka mu 3 kabisa biza kurangira ibitego 6 byose kuri 3 muri kabisa akaba ari abasore kabisa bamaze kuba batsinda kabisa ibitego rwose rero bigera kuri 3 kabisa bagiye batsindamo ama hat-trick kabisa rero muri Manchester Derby
Rero kandi intsinzi nyinshi zaje kuba ziboneka mu makipe atandukanye. Ekipe ya Manchester United kabisa rero yaje gutsinda inshuro zigera kuri enye, itsinda ikipe rero ya abavandimwe kabisa rero ya Manchester City ibitego byinshi kabisa, ibitego byinshi kabisa rero inshuro zigera kuri 5. None inshuro zigera kuri 5 ikipe ya Manchester City baje kuba batsinda nyine birumvikana ni ku mpande zombi birumvikana. Ikipe ya United yigeze gutsindwa n'ikipe ya Manchester City ibitego 6-1 hari mu mwaka w'2026, kandi ikipe rero ya Manchester City yongeye gutsinda ikipe ya Manchester United ibitego bigera kuri 5 byose ku busa rero mu mwaka w'2025. Ikipe ya United itsinda Manchester City ibitego 5 ku busa, kandi none City yongeye gutsinda ikipe ya United ibitego 3-1 hari mu mwaka w'2011 kabisa rero kabarizo tsinzwe zikomeye kabisa rero, ndetse n'intsinzi zagiye zibaho muri rusange kabisa rero akaba ari uko byifashe kabisa rero hariya mu ekipe rwose rero aya abavandimwe rwose rero ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Manchester United rero akaba ari uko byifashe kabisa birumvikana rwose rero ko na ekipe n'ubundi akunze kugenda nyine ahatana, amakipe akunze kugenda rwose rero ahatana kabisa bigiye bitandukanye. Rero abatoza kandi bagiye bagaragara mu mikino myinshi cyane muri Manchester Derby bamwita si Alex Ferguson wa Manchester United rwose imikino cyangwa se yatoje match zira kuri 47 kuva mu mwaka w'2023 kugeza mu mwaka w'2013 kabisa rero akaba muri Premier League barakinnye imikino 29 cyeka ko bakina atoze imikino 5 kandi muri League Cup yatoje imikino 2 kandi muri Community Shield yatoje imwe kabisa kandi rero wita Match Bash wa Manchester United yagaragaje inshuro 39 ku mwaka w'2025 kugeza mu mwaka w'2039 akaba rero akina atoza imikino muri First Division, atoza imikino 33, atoza FA Cup imikino 2 ndetse na Community Shield umukino umwe. Wabita kandi Les Mesdor watoza ikipe ya Manchester City kabisa amaze kugaragaramo inshuro zigera kuri 26 kabisa kuva mu mwaka w'2019 kugeza mu mwaka w'2063 akaba yaratoje First Division imikino 24, FA Cup atoza umukino umwe kandi Community Shield yatoje naho umukino ugera kuri umwe. Cyane rero Pep Guardiola kabisa akaba ari uza hafi rero mu batoza bari muri iyi minsi kabisa rero akaba amaze gukina imikino cyangwa se gutoza imikino 23 kuva 2013 kugeza kabisa 2024 birumvikana amaze gutoza Premier League imikino 16, abakina FA Cup imikino 2, bakina FL Cup imikino 4 ndetse na Community Shield kabisa rero akaba barakinye umukino ugera kuri umwe kabisa rero akaba ari uko bimeze. Kandi abatoza bamaze gutsinda imikino myinshi muri Manchester Derby bamwita si Alex Ferguson ari ku mwanya wa mbere amaze gutsinda yatsinze mu mikino 26, umunyakana wita Matty Busby kabisa amaze gutsinda imikino 15, Pep Guardiola amaze gutsinda imikino igera kuri 12, kandi Les Mesdor kabisa amaze gutsinda imikino igera ku 8 kabisa akaba ari uko bihagaze kabisa rero muri Manchester Derby kabisa rero akaba ari uko bimeze kabisa rero akaba ariko statistique ziba azimeze muri rusange. Rero byumvikana ko n'ubundi birumvikana na ekipe ya Manchester United ikunze gutsinda nyine ekipe y'abavandimwe ya Manchester City, dore ko kabisa rero ama ekipe nyine yo minwine acyara mu mujyi wa Manchester birumvikana, dore ko ekipe nyine ya Manchester City yo bivuga ko rwose rero ara abanyamujyi mu kandi ekipe ya Manchester United yo bavuga ko ari yo cyangwa se ari inyacyaro kabisa rero akaba